on sasdang no ia gajing la kayu duran kap arjar arpun riu mentah yu benai Julai arhusan terik pad on sapengkut ia ka haka arpolai terik ubenai Agos kitim ki bayi simeta kani ka duran kap ladon kumba arpusau terli kitim kad bana arpusau terli kitim lepia yaki han riu terli grup pad kawai ke grup lebentah sau terli kitim. Nah ke grup E ke mohon bagan bat ke East Bengal ke South United ke CISF Protectors. Nah ke grup B ke Mohammedan bat ke India Army Sam Lesbury Sporting bat ke Backpad FC. Nah ke grup C ke Jamshedpur ke SC Delhi ke Indian Year of Fighters bat ke Defender FC. Nah ke grup D ke Trau FC bat ke Neroka FC ke Indian Navi FT bat ke FC Rendai. Nah ke grup E ke Shillong Lejong ke Langsning ke Mumbai bat ke Dongse SSC. Nah ke grup F ke Northeast United bat ke Bodalam bat ke FC1 ke Karbi Onglong Morning Star FC. Kini kita ki arpusau ligi tim ki balade pihak 100 ligi grup balade pentaru South ligi tim Hakowe Group. Hakani ke turun kop ki tim ki balaban yorung sagana upstate de tang pratli kata gede laban ngin ong quarter final kan ba kanru ligi tim ki hapan lik haying no tang na group stage te ngi pek kuno ki ni tim ki laban yorung sagana upstate ki tim ki ban kertang kaban kong na baro group kin sayorung direct saka na upstate hadron li kan ban ligi tim ki ban kertang kabar tim kiba kham he pun artli kin se yorung shara oxtik kan ba saudli kin se do rong no is hapan lit phaying no tang na group stage publish bone